Pursigido extende el gobierno local con el transferida del mga terminal del mga jeep y van de pasajero desde el di ila mga original paradahan pa afuera del centro del pueblo. Este el cosa y habla el City Administrator Marie Angelique Go durante el press conference na City Hall. El implementa según sila con este mas que mucho del mga afectado chofer, el taopone con este. Give us time to work on a system in order to mitigate the current traffic situation, because if we do not do these interventions, if there will be no traffic experimentation, there can be no improvements in our street. But this experimentation is not permanent. This is really to come up with the proposed amendments to the traffic code. Según Kungo, estaba esta rekomendasyon na mando policía local donde el objeto amo para afloja con el tráfico na centro del pueblo. Base también según este na scientific study que conduci el un grupo. Si Goya habla en preparación niya también este con el plano del Palafox team para kita con el mga vehikulo adentro el 3 kilometer radius del ciudad. If you look at the Palafox plan, the Comprehensive Development Plan, the CBD, the Central Business District, should be free of on-site street parking. And they should be outside that perimeter. This is validated by the WIMSU College of Engineering study in 2015 and plus an ongoing survey. Perception with our riding public, the establishments, the private sectors, and the impact cannot be assessed with the 30 days. We need more time to have the data. Pero asigun Kungo, i-encontra sila solusyon para con el mga PWD y mga senior citizens pasahero kenta pa sa tormento na transferida del mga terminal de jeep y van. Cita acorda, tiene del mga pasahero PWD y senior citizens, el ta reklama por causa kay lejos sila ay kamina desde na diila unloading area para na pueblo y vice versa. We support that po with libreng sakay, with a routing, designated stops, pick-up points. Una i-implementa con este el gobierno local y policía local del mes de octubre y ahora ay man extend con este hasta na Disyembre. Asayon con el Deputy Commander del Police Station 11, Chief Inspector Albert Santa Teresa, y tiene positivo resulta el implementación del transferida de este mga terminal. So dito po ito sa JS Alano po, nakikita natin na yung before po is sa ano natin, sa terminal natin dito, both sides po yung mga sasakyan. So ang dami pong sasakyan dyan sa mga PUJs. So sa ngayon po, makikita natin dito, may mga nagpa-park naman, pero hindi po sila tumatagal. After yung magda-drop sila ng nila, or may bibilin sila, then alis na po sila. ¿Cuántos del mga PUJ y PUV afectado na transferida del terminal amo el mga ruta de Costa Oeste y cuántos del Costa Este? Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.